E kublai ye pi waro ki kubor wa phalla ki wakwa open snyau chapi nega janmit wa inject tan yap ka doctor ya ka bay wa ka dia yongka hachwa utan yap ko yaka de wadi bi ko te tons dangi cheki kubor kawi na ki doctor kawale paus nem irta de emkti ko wo tan yap ya ka bay wa ka dia yongka Dewa inject drug ko yaki hachwa wopen kut ko yemen sen yongka chimet dewa di bi namo dewa di sleeping pills ko hagujarat tangwa kani kaman bay mem uyap ko daong ki pulit nin kasngi ya kani ka doctor datip pertuj yaka kam kadar shana prajapati kawale paus nem irta kawada inject ya kabeyongka kamanju laben kawasan paukhandes nem irta waya kadia yongka kafalguni kawa ar paupras nem irta da idrox hayung yongki ha itha watip kam I katagram ha katu kamet sajany kawada chim yejing im yongki ha katu ka step bibar kani ka doctor le damut ko Upen kut sendon yemen sen yongka deiwadi ko da ibi namo da ka sleeping pills chibon bha kam waman katte kani ka doctor mem uyap ko nei bha dayo ki ulibo yaka cha ka wi ka hospital we katte dang em ko hapo isumar hapo ka civil hospital da ong da u police officer pen arngut ki kamanju laben wa ka falguni dayap ki neida waklan bor palat kate ka drug wa inject ko yaki katwa kani ka doctor wan dang em ko hapo isumar hapo ka civil hospital ha kawa datho ki pulit ya ki statement yongka da ong da u assistant commissioner of police ACP D division DJ Chafda cha ki reporters hawa kali ki pulit ya kani ka doctor wa ile le ko kamte da ong ko wa dangia ko uim heini haperthai we daptai dakot ko ki ijing im yongka kamte dakwa no ko uchim yejing im yongka de chisendon hawa kali wan ki pulit yaka wa ile inject panyap ko ki kabe wa kadia ko daong ko wa ka bay wa ka dia ko dachke ja ki naka kamte ladayap ko mem de wapaj wayoki neite idaw dapan yap ko yaki hachwa upan yap ko yakade we kani ka doctor dapan tip ko le cha ki pulit wa da inject ko yaki da idrok pen yo thia tangwa neida waklan bor wara kate ka drok wa inject ko yaki dayap ki pen arngut ya idrok wa ipertuj yong kani ka drok dautip wan ki haden wa da dep ki ule ya ka postmortem da ong da uchafda kani ka doctor dasa ko chirup wa ka be yongka kadia ko upayu chanrang ko wa ka kong yongka namo ka kurim upayu chanrang ko hakatagram locality Kawahap hapo Kachok Bazar Police Station, Gujarat. Upayu Chanrang Yongka, Chirup wa ka kurim yong o, ki hayung hey por wajia kamte. Ya kimet yap, dapha wole ya ka postmortem, wa kiwi kiwe emkam. We ki pulit da record kile ya ki statement yong kani ka doctor, we itakit wabnya dangman iwalay chakmat. Te do kini don hi kiwa kwa open snyau chapi yigi kubo de poi chuakut kuble ye pi waro snyau ba ye subscribe your new channel khnangwa yo pten cho pi yo yigi kubor wathme kuble chibon